Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga Nurbol KZ kanali. Bugun biz ne ishlaydigan bo'lamiz? Әрине bugun biz men bir balaga o'zimning YouTube'dagi balama bir balaga bir so'g'an kisi aytib o'tmagan videomda chegin PR жасап beraman dedim. Biroq kishir yaxshi solsin bir bugun nechasi? Bugun 1-желтоқсан. Men o'tgan videoda aytib ketgandek, o'shayding qozonning so'ngina deyim var ғой. Chegin PR al dekabrdan boshlab ne do'stlar, o'sha balaga tirkilik yaqinda video chiqaryapti. Bir подписчик bor ekan, yaqin arada video chiqarib, men misol колокольчикni bosib qo'yayin. Sonda bu balada do'stlar o'sha bala degan ko'p video chiqaradi, safol video chiqaruga men va'da beraman jalpa. Mana ko'rdinglar ғой. Бұл YouTube'ga жаңа kelgan, жаңа YouTuber mаған айтып еді, PR жасап берші деп. Енді сол PR-ды орындап жатырмын, тегін PR. Тек осы балаға жалғыз айтқан екен, өтінішін орындай қояйын. Ал басқаларына достар, осы балаға тіркелейік, короче. Достар, короче, осы балаға тіркелейік. Кімге PR болса, бүкіні мен бүк парақ жасайын деп отырмын. Сол бүк парақ сама жазыңыздар. Бірақ PR бағасы 20 теңгеден болады. Сау болыңыздар, достар.